Үсүйөтө кора аспал солга хәддем. Ага. Вот артыгы не. Собот сола денсе. Бу олох түгәгә туққа тиер. Началаты Бристан төрдөден бурул тухур дүгөр тух турар. Тух бар. Онон келеннер ухаран уунан туунан агаланнар, онны сүйекәннер биле огус көлөнөн, ат көлөнөн, бу соолустун де агаланнар туктулар. Бу бихи келен турар сирбит Бристан төрдөден сир. Бу манна биле анараттан рудаларын, темир рудатын кейен агаланнар бу манан келеннер били туохтары тикселлер быхла, устар туохтары болуоттары. Олтон же бихи жомут бу манан оғыз көлөнөн бу мантын кейен тахараннар ики собот соолгар тақсаннар хабокка тиксереллер эпти. Бу манан келенлер эпти. Ата тимиддерин Белем уже болгону бужы соолунан ол же Бристаңга деллер, онна сайын соттуга деллер. Кыһынын балати таттанан ителлер. Айбит. ата билген хе холо бу солу хадда туханагыт да билген. Урут хебеске кемге манан жаллар эте буллади, кенники булла улхан сыры суох мана. Ола деремнагат кие таккар буллади бусу. Одран үддер. Онно ол суолга билген те туора туох түстәгәдите. Моста туту техникасы ол балан делбе. Тыгына соланнар битинни. Аннан банны биле солавыттырын анныбыттыра мәһәдди холы. Ара 600 километрден артыкка да булып. Кастенде 5 километр дентеде. Түт. Бини совод турбус сирге тедимти. Келлебит. Дера бу туханы кырсак бу. Собокка туохтутуулар баалары иден. У сүйрүгүнен маны кыра туох халлараллар. Онтугалара ме тамман арнары халлараллар. То жетилген баңарыгар уже били туохпуттур. Колотушечный бекеледе. Именно бу колотушечный туох бар болан бу кене собот атыр. Вот атыры. Молот. Да. Ухон молот. Хавота бейте ол дики турбут. Ол хавоттан боллагана ол били тамманы маны мостон ордоктора ди. Ол онон били быгыт курдук. Туох быгыт курдук Туунан көлө аянныр. Тоо жетерген көмөрдөрүн аланнара беркен ороллар өт. Бу хавот туга жээлери ота Билистанга келне туох бар бу үлехеттер олор жээлери. Ол бу командирскайдара конторалары дейин контора аныглык конторалара. Онна бу жоннор олору командир туохтара таңара диете бар дейин хеп Троицкай таңара диете ди. Ол бары бит. Ол бартанара берек. Анара берекке бар барда. Таман. Өсө огуруттактары бит, конюшнялактары бит. Жол көмөрдөрүн ол конюшнянан агалалар. Туох биле туох бары бит. Хоктор турur сиддере бастан биес ох үлеләбит, онтон сүлбе бескеле элбәбит собота хога. Ого, хаддык булагы ки. Ота сыродутный, имеет кирпичный. Эти биги ухарлы. Ага. Эти булыргы неманан те оңрылы. Инде курдук хеп. Хүлбе бестен хүлбе бескеле эбиллебит. Вот хамы мудан үшөдүлелит турur кемиге. Онысы пробирный ден бар. Пробирный ден боллагана эти Митинев Афанасий Прохорович сагана туохтаабыттар эбит. Изыскание орбуттар ден маан кәсәбитим ди. Эти изыскание аныгылы тылына лаборатория. Туох бар реактивын бартын анараты жегалбит. Туох бар туга бартан раттан келлере битти. Ол молат эме жекелбит молаттар ди. Аны кытчатан орол. Тамма хавотун мостатын атактара ол талактар аттыларынан бары битүһү, оны бу кенники уунан окончательно хорулла калбыт. Онон буллагана олата хавопут хидинен бар. Ины лоханбай куактар балдыр. Онно турбут. Онна хама интересне ди. Ол мостага биле холбар хаску бөгү муху бартын аньяр булади. Яжтын хеп булади. Олим була киндер треугольник курду заградительный мостами орбуттар. Онна ол онан кама хиджаннар. Энти тайсена мосап кепсир. Кама хиджан биле улахан мухун түрүтеллер бит. Онна улахан маханын халайын берелдер бит. Астын ди.
Оннук Антон Хавада оннусе жапарынды. сатыы туурur моста ме бар. Ол барыта олар үйөңө. Хатыда онны көлөнөн дагар биле чоктурун ин тиер токтур Аны астарын препаха ми бу берекке бар. Онна хамай үлелир жоннор олар дейлер манна бар. бу бери. Антон онна хово бетигер балана ол кузнечный сыгар ол беса хок бар, онна аттыгер пробирный. Онна рядом же пристрой курдук ол биле тас рудатын Муньер скала. муньяр скалат. Антон көмір скалада мен туспа олох. Эрдеттен білем нир болана. Ол жумостынан аны конюшнялары мен нава. Көмір білем не хиддерге. Олим болана ол конюшнянан ки конюшнята атыланнар холбуха маннык агаланнар. Ол же скалатка кейін агалалар көмірдер. Афанасий Прохорович Митинев билен бу часовня туттарыр. Ону буланы китерден тоха Екатеринбургка хурьер часовня нада бу тоха үлели хиджан оголонан өлбүттөннөрү отпевайдырга деген священник нада дир. Онна хахалар или хахалары крестигенерге священник нада дир. Ону буланы часовня нада денихен ол хуругар уже тутту часовня. Ону так священника гытын ден хурибит. Амбастан нада денихен. Ону бу часовня туттар бут Троицкая ден атталыптыр. Ону буланы Афанасий Митинев Сибирь идеята диксеп бу завод территориятар оскола туттарын багыр бут. Ону предложение тоха Екатеринбурга. Давайте хавокка оскола тоха девит. Олохтахтар жактара бу хакалар олора давалар жактарын хөп бу тоха хавокка кенниге үлел жактара тох рудозатец горный мастер верахтахчаннар надалар ден ол тох оскола туттарын багыр бут. Ону тутулуга тагы билдибет. Тох архивка калбадык. Буттугар боллагана ол же көмөр туактара, жакырнайдара, буттугар. Якорная фабрика ден турбут. Якырнай. Возможно, бу даже тургибитер болот. Болот. Якырнай денеме бар. Олаты якырың Якорын ороллар. Аны туран 2 көрүң ороллар. Биддери речной, биддери морской. Морское билген ботамага хатар. 2 үрдүгүттен улган. 2 метрлер үрдүктер бизанарига кошка ден якыр көстөбүттен болду. 4 лапая кошка. Тогда возможно мне ол Он же Петр Васильевич так Владивостокка били якыр рахны ступтыры ровно нукытыр. Видеота бар. Онтон биги экспедицион орбу пути. Боргон төмелигер туак якыр бары хүдем бителерди. Айынан тигибите. Антуй быдырышной эбит. Павел Васильевич. Мынык темери итиитине мынык быспыттар. Он олан оголуннара сет. Те харска го бидеппин. Аха. Ол очаманның улду. Маннан хулу быгылак тем бит хабагалыгы таха. А так туактардан булбуттар ровно били. Мака сепитте. Те ян сулупта. Били бурлакина олга курдук тахарыр. Үрәктен үрәккә көһөр аластыргар көйләргәр мастах дигәнгә булды. Мастау төгәдән аласк. Точно кене булды. Тынча тоғышағын тоғысылдаққа Серебитрян Игорь Романович Месников мастақ тегеттен бұла бұта. Табын бұға қоламантын 5 километр. Историяттан ұлан кәпсән көрі болдаққа бұл жақыр историята ұлғаны білді бәт. Онтан бей біле біті күні тынча 35 жылдаққа мәе қала сирет болыта Тамгинскай темір собота үлі әбіті. Ол онтан севестия бұлын ден бұханы бұл. Жақыры ол күнді палдағына бұрған ұлуға ол саңына жам солыты. Бастықы солыты соты хейна таққан бұбырығынан таққан батағынан дүпсінен серіктерінен қатаққа түлі қатаққарыта, онтан састы мәхірінен берханысқа солы таққарыта. 2 солы балда манан соттынан келер, бұбырығынан оны томторынан келер. Оны томторынан кенеті бұл жақы бұл солынан мастағынан таққан, дашы туақ солынан бәренен титарынан таққан түлі сиргер отыр таққарыта. Хама интерехене ден бу жақыр сүппүтін тұхынан документ көстен тұрар. Оны мен
краеведтер истибитим. Ити мандарус ол документу булбут дебиттере. Онна мандарус ол жакыр ханан сүппүтүн көрбүте, көджөбүте ратта. Агадыбетте араката манна хытат быхлах керендер манна бедере беш бенетен этен барбиттерге. Бу таммасы отур оңолуп булонсап тоготеге манна соорунго темир заводтагы бula кине маркировка оңлотна бу балдагана туп балдагана жакып балдагана маркировката оғына бу дальше бу экспертиза атылдан бу историята каяндагана чөпчөннөр болду жөндөк бе баганалакпырна урук балдаты музей салты толда научное описание оңолуп атак ули маны төсүдө кепсиге сабалаган эре булуттан интернетте кепси кот дияны бар Бурган улугун сирин өтүндөнгө сүддәгәлдәк айниттар, каактар, промышленниктар, экспедициялар, араны терихиттер, аспытага шиддере, экспедициялар декелтан барылабыттыра. Бу барыларыгар кинилер билен туран бейлер хаҗибактар шиддеттерде атлар. Онутун улук бастагы кемнерге бихи жаммут кинилери сирдәннәр ити окускайга даган окускай моратыгар даганы камчакка даганы Сахалинга даганы барар шиддери кинилер ген кырден бебиттереген. Гөрхәнкәян солун тугынан кастадагы өрүнән бурлактыр куддук бидите 500 киле яһнах тагы сохоннор алдарынан эргитеннер майор искетелер унта майор истен таксаннар тухателер буллагы. Ити учурунан таксаннар хоске туха охота хирахателер оны охотор янан охоскай кытли охоскай море кытлыр онда тиеннер. Онда шекендер жакамчакка тияр яска тия парходнан этен парходнан болду харабылнан гатиеннер аяннер буллагы ватта. Ата 2-нче вона саллаха куланте музейгер көрүгө хаймта турбута о кентен төчөркө музейге мия тур хаҗута. О кентен бу жакыр бахана даганы турбатага кылгыс историяны кепшәтә хәтиндик. Бихе бу краеведтер көрсүһүләргә Винокуров Петр Петровичтен бистә халырыр эме краевед эме историяны итерәк хәбәрәтчегә хаҗута. Ол кенетеринен бу аян солун тугунан ди. Эме жакыр бусту битүдә. Якыр онны сөп кушкадыр. Пушка. Деки ол деки. Бу маннан оһуллубут тимирдер ичи охотскай мора таксар ичи аян солунун ду Охотскайга тиеллер. Точно бастан Охотскайга була. Аян кенегенниге бу изгүл була. Охотскайга точно деллер. Ол тимиртен 6-12 хара болгонлар. Это основа Тихоокеанского флота. Олихин кинлер эделлер. Охотск прародитель Тихоокеанского флота кинлер эделлер. Он на валана Петр Васильевич Кассиринен Владивосток аттанага тох пар Приморьены Тимире хантап буттар иден көрдө. Онтон бу Петр Васильевич тиеннер барта бу тамма хавотон ебиттергер карактарын арыеннер. Вот все пазлы сложились невиттер. Онтон ата разы бие яхат ебиттен. Тол едерген бесе быйыл харгы келехтер ебит дихана пити. Онтогай бу палана эхил кинлер юбилейдер. Петр Первый ухаханнан ата амана ханан көрдөккана сыпыртын токуйдадахана тога тамма хавотын иннине Тихоокеанский флот болбуты, если Тимиринен оңулуп болади. Тугунан агаллар кинлер Петр Первый ухаха таккыбытына. Эхил уже 295 жыллары болду. Гымын сүдбе бит күнүгөр Тихоокеанский флот төрөбүт күнү болор юбилей. Олин буллана. Ол инне бу хаптайга биги тамма хавотун көрөн барык битете диеннер. Бу сирин отун көрөн барык битете. Бу Тихоокеанский флот туга ди. Хамай били туга. Многие не знают о том, что и Якутия, и Дальний Восток, по сути дела, это два таких наших населенных района, больших района, которые и стали прародителями Тихоокеанского флота, таким, какой он есть. Был построен порт Охотск, вот, откуда началось освоение масштабное. Ну, сравнение идет, что открытие пролива между Америкой и Россией, да, ну, континентами, это примерно так же, как открытие Америки Колумбом. Вот.
примерно это равенство идет. Битне тоққа конференцияңыр бұттара, научно-историческая конференцияңыр бұттара, эти тоқтар университет Невельского, Владивостокское морское собрание, и по он Тихоокеанский флот оңрон тәрияны бұт тоқтарғар конференциялар баран кыттан кәлбеппет, Нюрнгриттен Платонов Андрейден ақсыз классы оғыта баран тоқты доклад ақпыта, кені основной доклад чытыйта. Бәлені бүгілерін өретер, оны bu tuğunan dogovarlarından interehilgir, istoriyani opsiyonu interehilgir, kini vыступлениятын наха çöydük sergen istibittire priyam alaq, bıtı stahanlığı bağıtı. Ondan tan kendiki bu tuğ kemiger, peririf kemiger kelenler şüddağın alaq, ili tutuğun tura, attan turan ili tutuğun durabalığın kapisteliler. Ve taksıq bit innine konferensiyaya kelbi bitir ol tuğa livka taksın istaqbit nur bileller ete. Endеген антын онна мен эме бем доклад эме кепсәбитим. Бу кантан того биһиги Тихоокеанский флотыгытта сахаресетим нахбиттемин. Бу тамма тимир оңорор ховотун туһунан кепсәбитим. Онна те балаган үйүн сүлбөт күндәригер республиканская халык мероприятие бар быта. Катта ялыктактарга Олақ күскі өлеләннер, историяны күскі өйдөннер, олы сөчуе тәрәхін үппеттері, ол кәмгемен как раз Владивостокқа ғырттаған. Ендегенен білі әтәлілерін күрдік Павсиян фронтам дейбі күрдік бұл сетемеден тоққа Москваға да болын, Тверге да болын, Ржевқа да болын, Владивостокқа да болын, баратын мен кәпсі ипсі олар бұдым. Ендегенен аттан историктер, военный историктер болын, простой историктер болын, бары билен көрен истен олар, оннаттан наға соғылыр. Ити сұрадутнай методынан күпкіра оғықтарға тимир ухарын тахаралара ден олық бұрысты наға соғын мақтайын көрбіттір. Оннаттан мен біле конференцияға тоқтар, бәс курс тоқтар студенттер бағылар әтті. Моряктар, военный моряктар болалар, офицердер болан тақсықта оларға. Оны кейлер үшөйді өйдәтінлерден bu Vituz birin ekspedisiyatın karavulların kıtta kihi barata biler, oton istoriyaga barata biler, даже kine бар. И вот Галина Васильевна нам предлагает в марте месяце поехать в такую служебную командировку представителями Владивостокского морского собрания, обязательно представителями Тихоокеанского флота. Это и музейщики с Тихоокеанского флота. Кто-то, может быть, из командования даже будет заинтересован, потому как дата-то в ближайшее время будет действительно юбилейная, 295 лет. А когда и 300 лет будет, тогда, наверное, мы уже будем обладать большой информацией, артефактами, которые, находясь в Якутии, мы посмотрим, может быть, даже что-то Республика Саха-Якутия передаст в дар музею Тихоокеанского флота, чтобы наши жители и те, кто в гости приезжает в Приморье, видели не только информацию печатную, но еще что-то увидели. Да, Галина Васильевна нам привозила какие-то некоторые элементы, выполненные из уникального железа во время выступления Андрея Платонова. Мальчик с Якутии приезжал, 8-классник, молодец, в национальной форме приехал. Да, это было здорово. Он выступал в национальной форме. У нас на этой конференции двум не только хлопали, но и кричали «Браво!». Это вот одной из студентки, она ваша землячка, она из Якутии, как оказалось, и мы познакомили Хабибулина Рената, она, по-моему, из города Ленска. И вот Андрей Платонов. Такой фурор на конференции произвел своим выступлением. Поэтому мы надеемся, что еще какую-то информацию почерпаем, чтобы когда мы приедем в Якутию, мы уже были подкованы и на равных беседовали с вашими краеведами. Хаптагайн хилеген бу край өретәчләре үнен каңаласы отсыстыва билеген бу Тихий океан тохтара адмиралтействоттан морской советтан келехтеринен Тихоокеанский флотка хуспалабыт
жоннору уолаттары бихеха хартыската бәгат тускутнан ыытын информациясы ыытын демет ыңры тахар буппут онтуга утун биллерефти. Каптагай музейга ыытын. Оттон онон бихи бу Манна строй доктора была в одну шеренгу. Адмираллары көрсөктөрү была. не демет. Аны все тухтен. Ага, аны бир идея, хэ. Коловра уже бихи коловра киммит Кеша, Романа Кеша, папата Николай Николаевич ме службалата ди, но уже күнчилиттен бар бута хеп. Олим балланы ким полк денете. Бессмертный полк курдук, оголора сыжаннара биле агаларын эхеллери службалабы картыскаларын иддекелен олстройго туруктарын сөп денете. Ну и опять же пошли, то есть Охотск, потом мы пошли на юг, да, Николаевск на Амуре сыграл свою роль в истории развития. Вот. Ну, Владивосток, соответственно, то же самое, вот, был форпостом. Ну и в итоге, то есть Владивосток стал главным портом на Тихом океане. Россияны көмүскүр флот тарьер буллач. Политическое это военное тенне хатархеп. Онтон тик уталаха бардахатна уже экономическое тен такой идут, на политическое. Тогда терген би инородистартан ол куталаха хиддян баран график найтев уже статус бутын көтөгөн нүччү крестьянный тегнир буллач. Эти тракты создавались для обеспечения наших дальневосточных рубежей, да, создавались кровью, потом, жизнями многих первопроходцев. Вот. Ну и свою роль они сыграли в обеспечении. Вот. Ну и опять же, это стратегические тракты. Түгәгән төһөнен түгәккә баран иһәгән, хотчынан маннык история бит солтатагын бардын иккенген такыр ошчы. Абыта история. Петр Васильевич этерин күрдүк. Ол ону биллах битне көрдүк битне да хаха икке тагар турар. Битне буланы биле нючылы тахалишили карни. Олин би канатыл өлөрдөн оксулла деп күт. Ата маны биллах битне терехтак болот, би кайттар бит, би 5-нче жыл манналар буппут. Тимири харынан төрүкү жарыктан буппут, то жетерген сири бахылы бардактарына кайдак тимир уухок барыктар. Тимир уухок алажыгын да бар баккат. Таганан да хок, алажыдер гитерин хок, кордон да хок болар буллач. Ник олин ол бухары кеннеттен биле устар ологу түстүр оңорор хамайт тутакчаннар ди. Тамма бота быйыл это 210 жылын белетәте. Тәрәһем булла. Оттан онны бу биһиге бөгелер бит кытыспаттара дигән булырга уста. Бу быйыл уһарын оңорон көрдүк кеһиге 5 огонан ден Устар бейлере тох сомоглуу хартын оңору кайын ден эптере. Кайдах бәгат буллугутти бутугун тагын. Тагын бейбит тох ыйдарамыт Тимир рудат олох маннык кая тугур бу тастарын быгыр пласт болон хытаребиттер маннык курдук. Бәйте борон жүһүннәх пласт болон көстөребит. Олонтан баран коммуникал бит бит тастары. Оны туга нахал бактебиттере. Биримеһе. Олehen баллана киннер тубу тухта тактары ди. Бейлерин тастарына каланнар. Улар биттера, угар биттера. Оны хасыныгар бу экспозиция турур буппут. Бу бастакы охок кене, 200 охок кене, 100 охок кене манны келелик төрдүс онны бес охоктор кене. Бу маннык олаттар бут көмөр уматарга үлеләбиттере багайы. Атак хитинне тохка бу харинне бихи кимяха Александр Даниловка көрдүмгө таккан кене харытын көрбүк бит. Токонна баланы кенене убыстрённый технология. Икки жагынан уже таксар. Антон биоктор бутонны болбатактар. Оттон намайдымныры оңорбута Александр Данилов не биттак бастакы хоккор кот. Олин түрген болан кене иккете харбыта. Олин каңаластар 15 килене охарын тахалыттара. Оннагылар
Каракаралан урсая 35 кило 600 грамм булды. Кинер этеллеринен бийим аннык ыян көрбөтөк бит. Таманы ян короха куй. Onu даже ир холоо. Onu bulana beylere manlık tühünü berellerinden buhan harazı bolgo tağısta ge. Onu bulana harazı soyerligine buhan bu muzeyge belakta bittere. Ondan sonra kinler timden ol bolgoların alanlar tuğran oralar da. Otan onları bu padarak onlar buttara kolubara buhak taptayan harazı bir bittere. Onu katat belakta bittere. Onu bu usaldanlar ol nemi uharı bolbuta men benim bara hacıbıtım. Ne hangız delegasiyetiga. Ondan bu belakta bittere usaldan kene. Beylere tastarım bolbuttar. Nege olatlar kaptayga kayaptır. Ama omatan belemne bittere. Kömür diyen bulana çok. Bu bakar yeri var. O kömürü oңорорго наха элбек бириме барар, онна сыра мас белемнехинегин, онтон бихи головабыт Зыков Иван Прокопьевич олаттары гағылан о көмір оңорорго улғанды көміліспіде. Кеннеки замғылыбы Георгий Валерьевич кіттіспіта. Онна ол биес оғыққа сарай тупуттары олаттар. Туғын бәлемнә биттері тойын, көмірін, мағын баратын бәлемнә биттері. Онна нәхленеттен үст туғаттан сағылан отучалы институка онна сылай оғықдан жы қомый бұппыт нәхленеттен. Оғыққа кипетті бұл бұппыт, қомый бұппыт, ол онан ол бес оғық тұтылынна де. Онан түгеннен тұғанан bu uharıga kömülespit bir doydulaqtar barqa maqtalbın terdekbin bağırım. İti barata bilemden metin kendine balağın en sübbe üskünüger bastagı gün ustar kalenler oğukturuna orbittara. Onunla уже somağılığı sağlamıda diyekka hep, потому что это getirgin nar uharı tuğunan barar, bili kuraktahi kurduk barar. Nar kamandanan kuraktahi rakka hıcallar. Manna olana somağılığı uharıda olan di ordaların kolbağıttara uluslar barı, kelbit uluslar. Usaldan, nam, gornay, amma, mannağın meyakın alısı ordatın barına kolbağın baran uhardıktara somağılığı uharıda olan ihin. Onna kadar mandık şey bay atmosferi veskabide. Kim de kamandar sabahka bile ülele taktara diye, olihin beybeler manlık kefsetler, kelle bara hıccar, altahar, çengüçeli takasırda alıqta olubut. Onu barasından nakam badbıttara, ona kelpit ılcıttar bıdığın, ustar bıdığın, iki olağan şötörga ahatan siyeten olar buput. Ona beybit biceran Soviyetin jono astan vilyan hapıttara jono. Bara astana nakam barbittara. Onton sami kömülespit olonqa jetin. Айтesi мен намналах специалисттары бары kömülespittara концертный, культурный программатын бартын кинер оңорбуттара. Үксүн би балконтаутун олаттарга урбуппут. Онна ол узка посвящение оңорбуттара. Онна агыс ол улустан келеннер ахойдаппыттара. Ол ахойна хачует. Онна хамай тохпут тотах кебит ким бейбит улуспут уха Иванов Роман Алгыстаута. Эннивер туттар кенсигим, аллара туттар кенгерди, маған сылгы селинен сыттаран көмейтенер. Бәттіқ бұл. Şöyle bayıttın terehen aspıda, bu robna balağın ayın sürbe üst günüger bihiga hoboput 290 sılın bu nehelek bitiger Respublikanskay tuğ merperiyatya bolbuta.
наһа чугай үрдүк тахымнах болунаста, оннуттан мин бу нехилиек битигер кохан аячер бэх, оннуттан быйылгы жылга киниге тахар буппут, бу эйи бөлөк ден бөлөктак группалахпыт. Онда билген мен тахалаячы болган быхытынан 16 киһи хүджар, манна кохан аячылар. Онуттан урукку кохан айбы жоннорбут кирен түрденче киһинуттан үйетитеме теме киниге тахар буппут. Онуттан бу брахникка бигеттен хайдары сүргебит көтөгүллен туран коханна айын диебиттергер 5 бу мен группа бар хүджар кохан аячылардан төбелерин санааларын этен бу хоботтугунан наха чүй сүрдәгы чүй ис киһи ис духатер кирер коханнар айбыттар. Онуттан мен бейеме кырытык бем санабына ме этехим барбыдым. Олихин булланы бу маннык кохан айбыппын. Бу тамма хободугар местедер келен тураммын манна агыкмын багарабын. Өрүкүер сүрүктәк, сүдү тамма үрәхпит. Үллер үйһүн таланнар, үлеләте мучча собота. Төрүттер бит калсыбакка, кыттыстылар темир устара. Сайда жоһон жоннор бут, удай баксы кихибит. Үрәк 90 сүйрүгүн, өрүтө оксор долгунун. Туханнылар хуха ден, үле көжүйдө таммагам. Ухардылар темири, кытыста ухуран өлестен. Болго темир төрөтө, лүнкүнес балта оксуллан, үрәк устун сатарата. Эйге сетим тахым колбохан, кенегез жону угуйда. Соботка уруданы, темир урдатын бу Федор Сургутский ден тыгынча 730 сыллаққа сурук сутунан бу завод колеләбит кихи ургуйдарынан көрдөккө онна ити Карипанов кинеге тигер суруктарынан көрдөккө бу ыхаммыт тири мэхэчүктерге уруданы Столбовской железный рудниктен ден олата бу отаматтан онна лүтеңеттен булан агалаллар бит өрүс устун сүйүнен километри баркастыргы онна болоттарга тиеннер бихеха бу хаптагай сиригер биристен ден сир бар ол онна ухарын агалаллар бит ухуннаран онна бу мантан олуктак сахалар огус көлөнөн туунан бу собот сола ден сиринен бу хабокка тиен агалаллар бит. Оннотон күстәх ухтах жонноруллабиттер болу бука бихи өбүгөлөр бит бу хаяттан төһәрен бу тиен ухарын агалан бу барта тии сүгү көтө ойлететтен бу олуктах нехиленне отчултагы олуктах нехиленне жоннор кытындактыр ди. Саха жона опсайнан бакылор бихиге эбелер бит иелер бит таны итине бартын тиген тоқтанына витус беринге нахалбах тох тиген мастердар тик биттеребит кастаны комплектаңа командование тигер. Ола ме барта тири боллады. Оны ме бартын оңрокка талыкканады аны тамма хотогор эте кырырыгжа курдук тигеллер. Үһәттен биле тох темир рудотун сүгөн төһөреллеригер онна ыхарылыбыт огус тиритинен оңролор борстой болбатак. Итеме олақ булыргы олақ күстақ технология боллады. Вот, ана ити күстақ пайылағаны тугу ахыси хиджибиттерейден эме вопрос өскүр. Беги иелер бит, эбелер бит, қос эбелер бит, тугу астан, ахатан, беги өбүгелер битен, эржоннор бутун. Бу бачаңырлы тиен албыттарден. Эме итинеме олхан толкуй бар боллады. Келер тугу таңна хиджибиттерей, тугу ахыси хиджибиттерей. Кайдагы режимна хиджибиттер эгинден те манныга тахана вопрос элбах. Үйрөтерге. Федор Сургутский ден бу сабакка өрберемега тугунан канцелярийнан үлеләбекке подъячий Федор Сургутский. Ол кини бу заводской правление коддавитигер эскисен бу эскихин камелехиндерен онна архивы көрен Афанасий Прохорович Митинев тоханан турбутун улбутун деген хурьян хурий бутун көрен эти размердерин аршыннары сажиннары метрге тахарын бу
турорталатын тоханын турбут. Вот. Мосту булар ди. Тимостов бар. Бу Дала. бу тыынча тыйс оту дагысыллага бу валлагына собирательный бу бехен алтагырлы оны маны туталлар тугуру у ажатан инжа барар оны хаңаттан туталлар эген. Кора ото сен собот хас сыл үлеләбе дигән булды. Аты Ялдак үлеләбе. аты кенлети. Тыынча хәтта хүз оту бестен тыынча хәтта хүз бехен алтагырлы леләбит. Сүбәттән тыксал. Ага. Но то хамел бәбите 200-тен таха киһи була һиҗ. Тевле тохтан. Столбовка үрәх рудниктан ул руда хастурга руданы лене өрөһнән типеристен ден херге агаларга ген. Онна бартыгар бүгелер бит ме үлеләй. Ул архивка бар Алла һиҗр. Онна бүгелер битен бәләрен үлеләпкә сак хатчыга огыстарын тохтарын хылгыларын эме улассалар бит аренда күндү. Хатчы телебирдә. Вот. Ата хамнастылары түләттен алыкта күләттен. Хамнастылар бу. Плакатный плата деннәхтер, олата рахтагы төһөнү укаһын батча болар болохтак телебирден плакат таһаралдыр. Олата нуржа тәңдә хәрит әлүлдер. Олата хаха болбатах ден арар баккара тәңгә әлүлдер. Атытагы сылтан ул Афанасий Прохорович Митинев тәңки келер. Ол кини кәлбитигәр дә хавот күз көләйдер. Ол кини кәлән бастыкы делаты ден хахалары бос холыр. Хахалар боллагына ул бәләрен повинностьларын эре болбакка бу хавокка сел үлеге хиҗарлар булады. Аны ул бәләрен повинностьлардан урап патахтар. Аны ул ике деланы двойной нагрузкалана хаҗыттыр. Ул аны кәлән Афанасий Прохорович бос холыр. Хавокка үлеләчеләре хавокка үлеләләрдән. Аны ул тәһләх бүгеләр битен коргу юлиттен бу хавыта булый. Аны ме Афанасий Прохорович Митинев тенки ме улуки яхасып бу витус берене киттәнгә аттаныкта хата дигән. Тамма хаводын туһунан хаһанна кайдагыс кирген. Ота тамма хаводын туһунан истепит раттай дине. Тонны сугут литен бүтүенден иллер ба. Ата итинне улланы тугу көрөн барамыт баста. Бастаны харар бысагына урудабытын көрдүй булак битте. Аны кимден ки Андрей Аркадий Петровичтен геолог бихини көрдөр бите. Кайдак хирге барын инен лүтенгеннен хаҗыпыт. Онна лебилеп семенден бир билген хох кыдас сылгыт ол сери көрдөр бите бихини. Төт атна хаҗыпыт. Он тиемит унрыгулган херелох промышленно костом куду костау терде. Ол солабан ди. Ото Оманы. Оманы ота хонна башы кагылара хаталлар. Кирилештер ем барды. 3-4 метр диреңнәх. Башы ул ныркен хере барды. Үтү кахас биттер. Оны ти кыратукка бәлергә чөлбә каспаттыр дигән заводка мантан бар бүттен токтап бит бастан. Тоны иштер булып бүтән чугас сол без завод лидердәде. Онтон ме Аллах жүттер биттен токтап бит. Оны ухар бит сидерим булганын чугасты ме әлбәх. Очолорга то охтыры көрдү хатырды биттаны о кайын шүтән кабыттыр быһлак темет. Көрдү хатырды битте көчтүбәт. Антон кенники бу 16 еллакы. 15 еллакы примерно 14. Максим Мосич бумда Куприянов бирого. Он көбүп ул сираннагер оңролдур бит. То билгәнлек кымырда сөйдән күрдүк кара булган яктар балы.
барта тимир сага шлак. Ол егер барта ол оқтор бұт тұралар бесе, оны гөлбағы көрір бұллақ бұтте. Антон bir серге даже онта тақа хоқ тұрбут сире бар. Bir herge. Onun arkeologlar da taksan илләбиттіре. 2016 жылдаққа өбігілер бесідері хедженлерімен алға сол сирттен кірабайтық бұған тұрар оқ төрді дейін абыды. Оны те как раз bir дойдылақ бұд Александр Данилов уыз интерьергер болан Саша аппетем. Онтан болла кені институттарға тақар, гуманитарный исследование. Онна болда 2010 жылдаққа деулақан экспедиция терелер. Анатолий Николаевич Алексеев халалталақ. Онна археология отделениета Бравина Розалин кентенне халалтандан команда теренен хүрдағылығын экспедиция терелебет. Оннотон Японияда катта bir ученый бар еді. Ол раскопка кеннеттен ол жехерге 6 оғыл бұттыра. Эти олағына Серената сыңғалақтен. Эти ол ночаға ден олағына бәләқ бет, ол тұлырттан бұлыр өбігілер бет түйелбелән олы бұл сидірі. Ол сыңғалаққа ол жәкедде ол раскопка түмігінен 6 оқ көстен. Оттын бұрдық көрдіқі темететтен ең үрді күрдіктер әті. Оныттан кендікі бұл кетен көрдіқіні оннатын үйереттіқі біле темір ұғарарға температуратын сойыппатын денлер оғықтырын көмелер ебді. Бейі болда біле бұрыстойды өйдәтіқі бұрыстой оқы қайылар болыдың. Оны определенный температура тоталда тегеншетті таққа болы. Олеген онық қаяндар бастығы оқтырында болын тұры өт. Олантан хердетен 2 сири тулур дегенге бұппыт, онтан қодуға бір дестәқі бұл бұппыт. Чо осая етерген шүрбечі оғы болын тұры өт. Онтан бұддық көрдіққа балат жағыны әлбәқ оғы, ол бейгеші бұл сол кітігітігер қарақпытына көрбет бұл бұт оғықтар бұп болады. Өсі қанан кестені әталарын білбәппет, оны әме үрие кейрер бұталақтен, төрәқтен атты бұт. Ол бұталақ бүйтіңір дүгәр лүтенге ден тұнышылыта. Түйер сірге ол онына да қайылары біт. Темірдерін тағын онтан қомиялары біт. Оныттан әме диктидіген көрбетім, мұнта білген бұдды бастан көрдіқі біле хөмелует бомбалан кәбеспетін көрді бұддық хербәті борван қалар. Борван кәді қуақтара. Онтан хорық херге керилестені әдібі седдері бар. Онтан 2 метрден ең хорықтары үддіктер. Хорықтары қаралар дағына. Болғытын ұлы темір тұғырдылақ болыр. Оты бұтчаларға атын темірдері хоқ бұлы. Оны тұқтан тақарылар үшін оны тұғаннақ. Витус берін әрдекілі әден тұқырдығы дехақалары, меуғарыларын темірдерін ең. Качество атын ең бардың тоқтан көрін барандар, үйретен көрін барандар, арыялар болды. Атын тетоқтен бар деп, қолуыра Титаник темірі, біле климатические условияға маңдық гибкая құқ болан, кете сарапайдылан темір әпкеті. Ата саха теміреттен оңғылды бұд қарағылар, қайдақтақтағаны мұз көрген көйін кәлелерден әтелдер. Қолуыра етіндер темір ұратылы еті болуын әпті. Аныққа мен берсей бар, болуын әпі олы. Темірі рас болғаны кене біле тұқ. Құрупқая құқ болар бұл. Серата фосфорайын ағайық болғаны олейін бұғы. Олылан қаян бері бұл кене. Қая бар баққа. Пластичный. Темірі рас болар бұл. Мередіне приместері сера фосфорайын әлбақ болғаны тұқ болар кене. Құрупқай болар. Болгоны уже әллән біле деліне ден уже тұттыларға болгон бәлем темір болар бұлар. Уже болгоны әлләнлер нардан қатар қап. Оты кришне ден оны әлләнлер деліне тағарылыр. Бұл мадан жарықтаны меніне Кеснофон Дмитриевич Уткины тетабары Владимир Иванов көргендерін тұрар кәджа соттан уже мөлтәңі жаркеметі.
Онотон келбеппер хүрдән сәңәр битет, Володя бу Тимир Устар сиеннере келде диептер огоннерде. Кыма бәте де туран, олоран, кәпсәтән. Отон ыйталастага де. Оны мен мандык туу көлбеппин әттәм де. Очолорга бе оойын була ликпет. 15 еллакка да битет, 10 битет. Ол онда боллагана кыржагас мен бу дойдубун үйрете хатабытын, юрбеттин дебите, эйттин истибитим дебите. Onun кытатын үйрете хатан дебите. Оны кинетен турар. Булыргы хака устара бу химияны, математиканы, физиканы багалабат түннөр дерет. Оны мен кайдан неге ийдеме саныр боллан. Онтон бары декедик Булан ылар таскын бастатын туран ол 2 метр түгәр хатар ханта милякыны. Ол ататтан эмет ора айылкалатындар болла. Оны кистеленген билелле. Олонно мен билин отон ол төһдө устар хейнер болбут мен мандык турам манда тас бар ден мен херер кыам окулдар. Булыр ухарар сиддергер чугасты тоқтақ мастағы еншері көрінлер тоқтарының оралыр ден әме бар. Әлдеттен оны қаста ғылыннеттен чоғын ұрық, көмір ұрықтағы мастарын қадырғын қақтан бәйлер алар әттім. Чоғынды тұран әрін оны қатар көк көрің. Ол ондық мағынан оралыр. Көмірдерін шөй соғыстақ болын денер. Оны бейхерге біле қайығатылар болды. Рақтаспа дейін күрдік күні. Бардың әдеттен оны тоқтан әлер. Оқтырын оғытты керемес жүгі соңысталдар ұғарар еддерін. Олады темір ұғарарға просыға әдеттен барар де. Ол даже мағын күтті көрілді. Мағын ең әдеттен бәлемнен. Болмай мас бара бұлы. Көмір. Құранық масысына. Өсі тойда хел болуқта болуды? Барыда ол руда қосту шидереттен емет жүгіс сұрақтыр. Рақтан кәлбет жонлар бағар оны мештетер ұғаран баран болғынна әде баралары болуы. Жүгіс соғыстарын тағылар бұл. Бәдірі. Очоғалаты қолыры ән ұғарыр. Ергер ол мастақ, көмірің олғы мастақ болуқтақ, өсі оғының олғы тойдақ болуқтақ. Оны сөп плюс рудақлақ болуқтақ. Оны бардың көрілді. Табығастақ еддерін қаянлар тоқтылыр бұл. Улағы едге. Tabii o diğer story polladi. Men hana var bilgin itinne üleler onhulluklar diye handibin disertasyaların doğrulukların hep toyda dakika vatabare olak takçı biller istoriyaga bu Jokuskayga teregen bu ilingo oblastları Россия бағылатағады. Онна bu mantan terenen mantan targananlar. Onun bolлагана bu timir kulturada haqalar timir kulturadan бағылабы трайтинне хүрдә олған кылаты келдер булуқтақ дейін. Этияқпын бағарауын onun için tam giyinіскі höböt diyen bir қолыбыттығын туақты bir түген күрдік мен көріқпін бағарабын. Кеңнік туғандылығы булуқтақ. Ол гынан баран етеннеттен білден тұрар тырылгын чинчиит неме бары бәкке билерге пулу улахан ушуна кеһи бәде шөй бәкени хурян турар олонны боллагана хылайы онны тыгынча хылгыны хакалар береллер этедиенче хәбдә жохлы бер кене алга хабыт боллагана агаяк тыгынча алга хабыт жохлы бер агыстаган хәтте тыгынча хылгы берер боллактан бу токтулгәрдә улахан бери боллага дигенен bir beş haçta hok borsa hasılaya onluk bereller etediyen. Toyta xaqlı bir oxoskayga barargar tığınca kilometr bolladı. Onu toxtağın stansiyanın işte etellerinin üst toqastere herge bare bit. Onu jol xaya bu istarından üraqtırı toran badranları toran toxtınırıqtaq. Olonu tan atıgar diyen hintölüller bit. Otu tokkobay diyen. Otu tokkobay ol anı turan kıyen tibetağına otu tokkobay öse bu tağı icaqta xebete tölür. Tadda xayda sığın butta. Нырыктагы рахан сыйхан олар бупут. Ол ен ише Михаил Михайлович Спиранска диен улучулах политический деятель бар это. Ол кехине ссылкага ыйтаннар генерал-губернатор болду Хибирге. Ол келем баран тоқты хүрдә олған халқы өскәбеден бахаран турар. Ол сенен бу Хибирга яқсан нақтын роттар, оны бу Дальний Восток роттары. Гар хүрдә олған үтөләк хиденет яқын бағарабын. Тойта хакини onu ol bu halkanı körön üreten baran bu tuğra urdustarı halayar
Устап диен оңорон турар иче тыханчагы 119 хылларга. Ол онно ологоран жигнах чебихияка сипнуйдуңа диен өскәбиди. Табары бәккә биләләр, jonlar үрәхтә jonlar тыханчагы 100 хыллага таманна. Ол онтон туак боллага ди. Бу хакаларга жигнах кехилиси хөн өскәбиди. Олата хака кехиде белерәчик кехи сипнуйдуңа көмөтүнән дуг бар түһәрсәр. Бу туа холобра обалас туган кетте дума теден атлырды дуг бар түһәрсәр. Онтулары боллаһин балай дулахан уммала холобра хорох түгәннәргә 100 биен окубайган интер хәмдә. О кемиттән кәдидиттән көрән. Онан ичи кемтән ила хакалар бу хайдара җәки хилиси хәне биленнәр хатчы ыланнар көңүл хатчы үскән. Дихетигән иттән баян бар биттәре дигән холурын бир бәям ханалаақпын. Петр Васильевич бихи бу эн төрдүң уһуң сиригер келен туробити. Манна ситими туха көрөктәкпити. Атым манна бихи бу илин калас историятын хүддәгән хәгги. Табы именно кине хүтен хемленере дигән вопрос турбута. Олантан үрәтен кине маруппет. Ол үрәтә дә бу Прокопий Филиппович Лепчиковка иңниппет. Оннан бихи төртөрбү болар быһытынан ол бу инне билеретибек кына ма кеңдик кепшәбәдәк булыктырды. Онды булана улактаны улакан историялар кеңейди билләх сетимнәдәк булын таста. Онан бу куталак хедигер булларна бу Алексей Павлович Игнатьев тен тыгынча 106 Аллахка хака хедигер келдер. Онна эти маршрутны алан көндө карасылыда ден Нурулла дилер. Ол быйтна кине бу мантын өрүхүнән Қаман келен ұқыталақ едегер Прокопий Филиппович Марфа Даниловна Левчиковтар ұғай балырғырыны өлдеттір. Оңқаныр. Оланны көрші үйлергер бұл именно хақа народын бұстапқатын кені кығын логистикатын бартын көндір біттір. То есть бұл кәденігер именно сақа клубалара, кәқтақ жонлара бұл хақа ұмығы көндірекке, ехетінлерекке, білінлерекке ден темаға ол тоқ бардырын ұранлар көрші біттір. Ол бұғытынан 500 кығыл көміш, 500 үрін көміш қаймығылақ, онына үрін көндін өлдеттері күнділән, онына оң қонығы бұға астара ұратыта, марта тақсан логистиканы көндір біттір. Ол сүйістен тақсы өлдік кәлбеті бітті? Тонны кәлбек өлдік кәлбет. Олата аңалдас тұхынша қолыр өзін көп бар болағаны олата өтін хақа хері білінде тоyuttara barı kellektar idi. Onu da hanan nehireni şu batı kemika şöylleri bit. Barı manna varlar bulardı. Onu hıya kısıtlar. Allah'ınlar atan Alexey Pavlovich iminna yarmarkanı gören ekonomik öğretleri bu hakan orada daha güçlük yarmarkalardır, olatı logistikalardır diye iddiamlardı. Beylerin kınar ona itini kıhtaktırı bitti. Keler onun kısa Allah bitti. Olsayalım bularına bu Домашек Лев Михайлович, институт генерал-губернаторства Азиатской России и особенности ден улакан научный летер хурьян турар, он нову манно барты кирен турар. Просто Аллах как бы именно в инородистары правовой экономической именно интеграция он нагоди. Он улата судебный директор, экономический директор, правовой директор, bütün Россияны кытты инородисты тегнен кибер. Олантанлада хакаларда актыларынан үшей чепчети балбытыден бар. Онна силбап прогам бахаран, отчатағы уголовник сылниктері отчатан. Улахан көменің арбуки Алексей Павлович Игнатьев саканарудыгар. Онын кейіне кейін тұтты дейбі күрді бұманна кәбетчеге именно честен мұнна хақанаруды білден ден тема бұманны бұлақан мемориалы аймақтар бары 5 күлені аймақтары отпети благодарных поколений правнуков ген 2-3 жыллаққа тұру бұд. Көрі бұл аты Прокопий Филиппович атчыларға манна туғынан ләбіт?
Прокопий Филиппович олын егер кене туақ клуба, кене қаңалас клубата. Антон бұл Алексей Павлович Игнатьев кедергер Герасим Иванович Соловьев тем клубалан ұрыр. Бұл мантан 700 метрі үріш кредитігер онына ұңғыға, көміш ұңғыға бар. Онына ұлықы ұмбағайы мұраманына туақ памятник өстен тұрыр. Антон Прокопий Филиппович Марфадан елына бұл оларын аспет сендерге онына көміш ұңғақтары тұтылынан тұрыр. Оның етінде биноктарым бараны бағытта кәден көрін үтіктан едекін әйттім. Оттан бұл холоры таған де Игнатьев Иркутский военный округ тука губернатор влади. Бұл манна кене... Оттан кене ол бүтін Русь нучаларын кытта инородистері қадда қобыр бірапта қабитта. Бұл коллегиальный советтен тұрбыд. Институт генерал-губернаторы коллегиальный советтен барыбыд. Ол совет утары анучын ден мұғырлан тұры губернатор анучын бюрократический аппараттен әдді білен тоқтата атабытта кайбатық. Оны бұл Алексей Павлович Игнатьев кәлен именно бұхақы әрегет ғынты ағышы тағуан олтағылаққа кәлен. Бұл көрен істен баран декіддік бұл мандық тоқтар областар бәлері хайдықтарын хөп правовой тоқтарын тәңнеқі хөптен үдді білі қадар. Ол ең бұланы бүтегер единый целый со всей Великой России ден сығылақ кәлен баран, манна хурьер де из малоизвестной страны, населенного инородческими племенами, превратилась в единое целое со всей Великой России и утратила те свои особенности, которые порождали специфические черты в организации управления краем. А то вот там могу вот инкоты сетимен ходах кровью. Тамма вонга тегиме манна хиддах кен битуш берин буллана тыгинте хеттүш отуп песуллакка ите хавот суларга уже билери бит. Ака устара именно темире ухараллар ден. Олны кинлери именно туханан болго алан олантан кине завакку туттан прокаттыр. Хеп ол прокаттан Локоскай трагедия вескетен станция богона олоктан онна то хакалар олораннар порт акос арыллар тынте хеттүш отуп бирхыллакка арыллар онна военный порт вескер. Олен Тихоокеанский флот була оте сетимекине амбастакынан порт олоктан бутунан карабыллар бар болбуттарны сетимнен кинен төрөбүт туон Тихоокеанский флот деген туа дататын улнар. Онна булана тоқтар, моряктар еще баты кетелер. Без железа не было бы Тихоокеанского флота. Улата хакайрин тимире именно флот оңгутурун оңгулнади. Ол экис Камчатская экспедиция то последующем войны по баркоттарун оңгулнактыр. Делен Тихоокеанский флот не билинер. Он не этериккихинен себе хайде манныктен. Тыгынча агыс 106 Пекинский договор олуктуларыгын Николай Павловичтен бу Алексей Павлович биги төрөбүт убая оңгулага. Кене булана Пекинский договор иди ваттан новые земли Преамурья на Приморье Хильдир. Россия перетигер. Олоны телдер келдер. Без Тихоокеанского флота не было бы новых земель Преамурья на Приморье. Сетимен не таксан келдер. То есть бүгін тыгынте хеттүш отуп песуллах, онна тыгынте агыс алтыгыллах, эте барты бисетинлек. Ол онна булана катылыма дем билим тиекпит. Катылыматтан була бастыры тылым, онна кес тылыма. Бу Филипп Иванович Лептика балғаны клуба. Енен каналас кені. Жары Фаина Петровна, бұл иккіс тылымын әлеге қатылыма сері ота. Бұлырғы стореттің көрді қоттың хамы ұлақан сілді қоттақ. Елен қаңылас кейінің күрді көті бұлағы дей. Жа туы көпсі сері туы кәрі әлері. Бұл түң бұлырғыны білі остория дейі күрдік осынамаға болан амастан білер күрдік әтебет. Бейге манна ұлақанлық амастан білбәкке білі күннәғаннан дейі күрдік. Онтан жа бұл білеген оннук биреме кәлле быһылаахту биһиги түң былыргаттан хайдах жоннор бу сирбитер опутугар олорон манна жахаян хайдах олор буттарын жа бу хаңа үлелехеммит историята арыллан эрер кеме кәлле быһылаах теммит урукута манна элин хаңалас кийне болон турбут эбит бу хатыма бөһөлеге онна боллаңана кулубаннан үлелебит Филипп Иванович Лептиков болар эбит. Быйыл кине төрөбүтэ 215 сыла. Бу хайын ыгык бытыгар ол төт үбүлөйдах демет кине атын бу кулубабыт атын киллерен турамбыт эме.
Оннук үбілейдәк ыпыппыт кыра жоғысты боллар. Жары Очар Лепчиков ол ағалары боллағы дей, маннағы түрді уға? Филипп Иванович Лепчиков бәйті олық төріт олықтақ 2 тылдыма нәхилегіттен олықтақ кейбіт. Онна оллағына бұл манна тұхынша ағы сүйіз үрбә 6 хылттан хағалан декене манна елін қаңалағы кейін оңырон бұл кене манна тұхыншаннан сүйі аз сылғы етен. Оны бұл кәнеке архивка хаңа документ көстібітінен ол хағана бұллағына біле сылғы сүйіре болбаққа келілер таба мей ететінен жарықтан мұттар әбіт. Оны тұхыншаға сүйіс 6-15 сыллаққа келілер бұллағына әте порт Николаевстен. Онна бұллағына біле көмі күрдік тұхыншаннан төбі ұнақ сүйі төбетін сылгыны, онна өсі әбейтін ол табаны кытары иджибиттері ден бұты оғылыр документ көстен кәлбет. Кенеге қада ғырылла ғаджар, жонда осынама құрдық кәпсирінен манна улақан көріуға, онна болағына олақ сүйен олар бұттар әбет, қатылмаға. Онна ол кейін болан тұр бұтығар, онна улақан жиелері балығаға тейе бар ден кәпсилер, онна оскола ме бар әбет. Онна бұл Филипп Иванович бұл қатылматығар ана Николай Чудотворецка аналлах часовня тұттар бітебет. Оны кені тәрейен қаста кейіне аланна ынақ сүйі оны Владивостокта кәрін әпеттерінен тұғынчаннан табаны порт Николаев ежебеттері бет. Оны бұланна Чотағы генерал-губернатор Приморья область генерал-губернаторы контр-адмирал Казакевичтен кейі Федор Соловьев. Ол ынақ сүйейделдерге Федор Соловьев бананлар, тоқ әппетнестәк бұғытынан. Ол кеніне честен бұл бейі губернатор бұғытыр Светлискайға құр-құр ер. Ол онтын 2-1 жыллақа бұманна архивтан бұлан бұл. Эти сетиме бұланна новый путь кен аттыр. Генерал-губернатор, он түйіп бұланна последующем аян трағы болын өскен тақсыр. Онтон ол аян трағынан да именно атығыттар бұд, әргенендер, уже купцы, меценаты, первый, второй гильдии болалар. Онна бұманна Расолодаға тоқ ярмарка тұрбыт, ұлықан ярмарка. Ол ярмарка түйінче ағыз 113 жыллаққа бұл 2 стылымалар үңсенлер хаптаралар. Сойген бұланна оланна тын кәлі жондар бұл местный олықтағы жондары хүгін арғалатан ең дейі күрдік оланнық кухандалықтарынан онна үңсенлер хаптарын кебелдер. Ереті ярмарка бұланна сетеме Ирбийская ярмарканытта, оның Нижегородская ярмарканытта хивәстәғі бит. Ол ең бұл ярмарка шарылары болылар. Бұл Порт Николаевич, Якутск, онна деті туақ Сибирь, онна Россия кейіне маты хетімнен тұра бұлақтына форпост олын әп. Экономический реттерге, то есть торгово-продовольственный тоқ бұл вешкер бұлла. Пекинская договор кенттен тыгынчаға 106 сыллақ хыл кенеттен бейі жонар бөдіттен эти хаңа сири асылойығынарға ынақ сөйіні үйрерге әме үлі бәйті көшчелер бұллады. Bir документ бұл бұппы деті кем Федор Соловьев тұғынан. Ол кем Шмидт отчетығар әме бар. Олақ восхищайся гынан Сурья. Шмидт. Бұл сүрді олақ смекалистай туу бартын сатыр, туу бартын билер. Даже билбетті боллағына кене олақ бартын үшөйді оңғырарды. Наға шоғыл. Эти бұлы бұлғаттан бар ебет. Онан білеген мен хана бар өті учонайдар бартын олақ әрдеттен бары білген оролдар боллайды. Ана ол сағана наға әлбәқ неместер де бағалар, американистер де бағалар, бары исследователлер боллайды. Қолы бір бұл документ өме көріні харбытын, менете Охотскай трағынан 6 штука американихи бейі жонлар бұл Жокускай коракқа қалалар, онтан Жокускай корактан дальше бардықтар болды. Хетенне ең документтер бар, онан балана қолы бұра. Төхеді ол тылы білбәт болалар, бейі жонлар бұтығар сүз бірген әрененлер келелер болайды. Ен әренмәк кейін күттіқанады бар бақ болайды. Қарысты әріқан сағат болайды. Онан балана ити үхүйәнері күрдік бол батақ діңнәқ олық бұтығар бар диаладен әтіқін бағарабанмен. Бейге жонлар бұт қайда күрдік әрелләқтары
биһиге эрдьоннор бут кайда курдук олох мындыр өйдөктөрү биһиге эрдьоннор бут биһиге эбелербит иелербит эхелербит кайда курдук сатабыллахтыр иде.